A nevladina organizacija Brini o sebi već četvrtu godinu za redom u toku oktobra organizuje kampanju za prevenciju karcinoma dojke pod nazivom Pođi na kontrolu. A tim povodom naše gošće ovoga jutra Ivona Dabjetić i Kristina Radulović iz ove organizacije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pa hoćemo li na samom početku da čujemo na koji način će vaša organizacija ove godine obilježiti oktobar, mjesec borbe protiv karcinoma dojke? Prije svega hvala za poziv. Kao što ste rekli, već četvrtu godinu za redom nevladina organizacija Brini o sebi organizuje kampanju Pođi na kontrolu. U principu kampanja traje cijeli oktobar mjesec i ono na što smo mi fokusirani prije svega jeste da kažem, probudimo svijest kod žena o važnosti brige o sebi. To naravno podrazumijeva prije svega preventivne kontrole. Ono što pokušavamo da kažem, plasirati, informaciju koju pokušavamo plasirati javnosti jeste da je prije svega karcinom dojke izlječiv u 90% slučajeva i da se redovnim preventivnim pregledima može spriječiti čak i da oboljenje nastane, a naravno i da se, ukoliko postoji, to sve riješi na vrijeme. Evo, prevencija, čujemo, je prije svega na prvom mjestu, jako je važna. Koliko danas žene u Crnoj Gori prije svega vode računa o sebi i koliko u stvari idu na te preventivne preglede? Pa s obzirom da je ovo četvrta godina za redom kako organizujemo kampanju za prevenciju karcinoma dojke, došli smo i obavili smo brojna istraživanja na način na koji žene vode brigu o sebi i da li je vode u dovoljnoj mjeri. Nažalost, podaci su takvi da žene u Crnoj Gori dosta odlažu brigu o sebi i nisu toliko svjesne značaja obavljanja redovnih preventivnih pregleda, s obzirom na to da sve dok se osjećaju zdravom i dok su misle da mogu sve, ne moraju obavljati preventivne preglede i ništa ih ne boli, ne moraju otići u posjetu doktoru. A zašto čekamo taj posljednji moment, tako kažem, dok se bolest ne pojavi? Pa mislim da je tako u tradicionalnoj sredini kakva je Crna Gora, da više žene u Crnoj Gori vode brigu o drugima nego o sebi. Dakle, bukvalno sebe postavljaju na poslednje mjesto, naravno dok se ne pojavi tek neki simptom da se ne osjećaju dobro i zdravo. A trebalo bi znati da u slučaju da je ova preventiva ključna sve od 20. godine života za sve žene kada već trebaju obavljati prve ultrazvučne preglede, a samo pregledi se rade bukvalno za 15 minuta gdje žena sama može upoznati normalnu strukturu svojih dojki i onda u skladu sa tim vidjeti bilo kakvu promjenu. I važno je napomenuti da obično neka promjena ne znači da je u pitanju opasnost, obično je benigne prirode, tako da možda treba prije svega uticati na svijest žena da se oslobode straha od saznanja kada obave preventivnu kontrolu. Ono što je jako važno da o ovoj temi ne treba samo govoriti u oktobru, u mjesecu borbe protiv karcinoma, nego treba govoriti tokom čitave godine i tako redom. Koliko danas prije svega žene se, da tako kažemo, samo pregledaju, budući da one u stvari najbolje poznaju svoje tijelo? Pa mi smo nekako došli do saznanja da žene vrlo malo brinu o sebi, pogotovo na ovaj način. Međutim, nekako iz godine u godinu čini mi se kako da kažem, da su više svjesne značaja brige o sebi i da sve češće i češće odlaze na preventivne kontrole. Recimo, ti samo pregledi su, kako i kaže Kristina, vrlo laki, vrlo jednostavni i na taj način se najbolje upozna prirodna struktura dojke i upoznajemo svoje tijelo i vrlo lako se može primijetiti promjena. I naravno da to onda treba biti povod da se pođe kod ljekara, iako vrlo često te promjene budu, da kažem, potpuno bezazlene. A koji su to najčešći razlozi po vašem mišljenju zašto žene ne idu na te redovne preglede? Pa po nekim našim saznanjima, da kažem prije svega kao što je Kristina rekla, dok god nemamo informaciju da smo bolesni, mi smo zdravi. Dakle, dok god žena nema potvrdu ljekara da je bolesna, ona sebe tretira kao zdrava. Pored toga, ono što se možda ističe jeste taj neki strah od saznanja da bolest postoji. Mi vrlo često nailazimo na neke, to su više izgovori, da se nema vremena ili nekako su žene puno opterećene, pogotovo u Crnoj Gori, imaju puno obaveza
Ali opet nije razlog. Ja se slažem, ništa od toga nije valjan razlog. Ne može ništa da bude valjan razlog da ne brinete o sebi i o svom zdravlju. Jer ako žena ne brine o sebi i o svom zdravlju, ona neće moći da brine ni o svojoj porodici. I to je nešto možda što je potrebno da shvatimo. Da moramo mi biti zdravi da bismo mogli na odgovarajući način da brinemo o drugom. Tako je. I koliko stvari zaboravljamo na onu čuvenu rečenicu bolje spriječiti nego liječiti. Mislim da u slučaju ovom i za prevenciju karcinoma dojke često se na to zaboravlja. Zato ovogodišnjom kampanjom i marketinškom komunikacijom želimo poručiti svim ženama da bukvalno uvrste preventivnu kontrolu u neku svakodnevnu obavezu, kao što je to posjeta kozmetičaru, kao što je to posjeta frizeru. Zato i ovogodišnja poruka glasi 15 minuta mi je potrebno da se našminkam, isto toliko mi je potrebno za preventivni pregled dojki, moj izbor je jasan. Dakle, ako uzmemo u obzir činjenicu da se svakoga dana šminkamo po 15 minuta, a za preventivni pregled dojke jednom u 365 dana odvojimo tih 15 minuta, mislim da prostora za izgovore više ne smijemo i ne trebamo praviti sebi. Tako je. Evo, veliki broj medijskih ličnosti ove godine su podržali, je li tako, vašu kampanju, što je jako važno, i veliki broj institucija. Pa jeste, mi smo odabrale 5 nama dragih žena i prepoznatih u javnosti, naših prijateljica koje su se fotografisale bez šminke uz poruku koju je upravo Kristina rekla i nalaze se na billboardima i city lightovima širom Crne Gore. Što se tiče institucija, mi smo prošle godine ostvarili saradnju sa Domom zdravlja Podgorica i Fondom za zdravstveno osiguranje. Predlog za saradnju je u stvari nastao jer se na preventivni pregled u domovima zdravlja znalo čekati od 3 do 6 mjeseci. Nažalost, to se dešava zbog malog broja doktora koji ordiniraju radiolozi, koji ordiniraju, koji vrše te preventivne preglede. I predložili smo direktoru, gospodinu Nenu Kavariću, da se uz saradnju sa Fondom za zdravstveno osiguranje duplira kadar u toku oktobra mjeseca da bismo nekako ohrabrili i motivisali žene da odlaze na redovne preglede na način što sve žene koji u toku oktobra mjeseca zakažu preventivni pregled da ga u toku oktobra mjeseca obave. On je naravno naišao na razumijevanje i podržao je našu ideju i mi smo, dakle, prošle godine realizovali taj aspekt kampanje koji je, da kažem, imao izuzetne rezultate, jer je duplo veći bio broj preventivnih pregleda u toku oktobra mjeseca nego prethodne godine. Zato zbog toga smo odlučili da na isti način i ove godine realizujemo taj aspekt kampanje. Pa evo da vas pitam, s obzirom da je veliki broj žena se odazvalo svom tom pozivu, pa da li ste na neki način možda nekom pomogli? Da li je nekom uspostavljena ta dijagnoza ove opake bolesti? Što se tiče... Da li imate te podatke? Što se tiče oktobarske kampanje, već sada u odnosu na prvu godinu kada se organizovala kampanja 2015. godine, nailazimo na sve veće interesovanje i na to da nas žene kontaktiraju i bukvalno se raspituju o tome na koji način najbolje mogu povesti brigu o sebi u skladu sa ovom tematikom. Dakle, sve više se interesuju, također možemo i reći u odnosu na 2015. godinu da se u privatnim ordinacijama od 50 do 70% i više žena je u toku oktobru pošlo na kontrolu u odnosu na sve druge mjesece u godini. Dakle, neminovno je da pokrećemo žene da razmišljaju u ovom smjeru, da obave preventivnu kontrolu i bukvalno ono što nam je bilo bitno, zbog čega smo i pokrenule svu priču sa privatnim ordinacijama, jeste da sve one žene koje zbog slabije platežne moći ne mogu pristupiti pregledu u tim nekim privatnim ordinacijama i klinikama, da upravo tokom oktobra uz 50% popusta na cijene usluga ili na paket usluga mogu obaviti preventivnu kontrolu. Evo, imate, je li tako, spisak ordinacija gdje se to žene mogu da urade, je li tako? Tako je. Ove godine imamo 21 privatnu ordinaciju širom Crne Gore, a sve informacije zainteresovane žene mogu pronaći na našem sajtu briniosebi.me ili na Facebook stranici NVO Brini o sebi. Dakle, to su Mićunović Medical, ordinacija Hera, rezidencija zdravlja Kerber, Poliklinika Medicus Plus, Mansa Medica Tivat,
Merkur Nera, ordinacija Medan, ordinacija Natal, Internos Medical Centar, ginekološka ordinacija Šoć, Poliklinika Hipokrat, Ars Medica, ordinacija dr. Rahović Bijelo Polje, Katarum Kotor, specijalistička ginekološko-akušerska ambulanta dr. Jadranka Mladenović iz Budve, ginekološka ordinacija Vita Femine Kotor, ginekološko-akušerska ambulanta Fertilis iz Tivta, Konzilium Budva, Medi Abramović Bar, Tesla Medical Berane i ordinacija Bralić Rožaje. Eto, čuli su sve one zainteresovane, naravno, naše sugrađanke i žene iz Crne Gore. A ono što me zanima, koji su to faktori koji doprinose da se pojavi ova bolest? Pa o tome je vrlo teško govoriti, čak ni doktori to, da kažem, ne znaju ili ne mogu reći. Ono što se može možda reći jeste da je stres, kažu, jedan od najvećih uzročnika pojave ove bolesti kao i bilo koje druge bolesti. Zbog toga je važno da naučimo da brinemo o sebi na svaki način. Osim toga, pol, starost, neke genetske predispozicije, pa sad kažu i način života, odnosno način ishrane, fizička aktivnost, ali u principu se treba voditi račun da se vodi što zdravi način života, da se izbjegava stres, da se zdravo hranimo, da imamo umjerenu fizičku aktivnost, ali naravno da je, da kažem, glavni preduslov da se održi zdravlje. Što se tiče prevencije karcinoma dojke, jesu preventivne kontrole. A da li organizujete i neke druge aktivnosti kako biste prije svega na neki način podigle svijest žena o značaju preventivnih pregleda i o značaju očuvanja sopstvenog zdravlja? Nevladina organizacija Brini o sebi je prvenstveno osnovana sa ciljem prevencije karcinoma dojke, stoga su dosadašnje aktivnosti bile usmjerene na oktobarsku kampanju i upravo na ovu kampanju za prevenciju karcinoma dojke. Što se tiče, osim ovih pomenutih već aktivnosti, mi radimo i predavanja u institucijama i u firmama koje su, da kažem, zainteresovane, koje su društveno odgovorni, brinu o svojim zaposlenim i organizujemo predavanja u njihovim prostorijama za žene zaposlene u njihovim firmama i institucijama. I u principu na tom predavanju se trudimo da im prezentujemo značaj preventivnih pregleda, na koje sve načine mogu brinuti o sebi. I tu sa nama bude doktor radiolog, psiholog ili neko ko se bavi tehnikama oslobađanja od stresa, nutricionista i, da kažem, u okviru tih predavanja nekako pokušamo da na najbolji mogući način utičemo na žene da preventivno brinu o sebi. I kakva je posjećenost istih? Do sada smo, dakle, nailazili na veliku pozitivne reakcije društveno odgovornih kompanija i institucije, obično one kompanije i institucije koje imaju u većem postotku zaposlenih žene. Tako da vidimo i da na taj način veoma su odgovorni i žele da pruže što bolju zdravstvenu njegu svojim radnicima i da bukvalno se razbiju predrasude o navedenoj bolesti. I evo, za kraj razgovora, vaša poruka za kraj? Pa, prosto nekako bih poručila ženama da na način na koje, da kažem, vole svoje najdraže i brinu o svojim najdražima, da na taj način stvari treba prvenstveno da brinu o sebi. Kristina? A ja bih dodala da im želim da ovakav mjesec oktobar se reflektuje na druge mjesece u godini. Bukvalno ne moraju samo se posvetiti prevenciji karcinoma dojke, nego na bilo koju drugu oblast koja uključuje brigu o sebi. Eto, drage dame, brinite o sebi svakodnevno, sve više i više. I neka bude i moja poruka za kraj. A vama puno hvala na gostovanju i puno sreće i u daljem radu. Hvala vam najljepše. A mi idemo dalje. U nastavku jutarnjeg programa naša rubrika Možda niste znali, kroz koju se upoznajemo sa manje poznatim detaljima o ličnostima i događajima koji su obilježili neki raniji period u našem gradu.